Pini luru langso pathua klamalong singason dhomsuri lombajang constituency pini horen sing biafan vote kerek biamai inipon. Pini ingdeng thongkap rapli Karbi Unemployed Youth Association asong mahangke thekani pini luru langso rangsina udutiram hill along alir alon pen katalondun. Mantu si Panigao arat atung kimisen atuar ke celeng plong pomapu Panigao arat kaningri. Pini ani kansa profile pria porpen District Press Club of Karbi Anglong Sai Hemlong KUDC hinpen perang kamai kangi. Hamren Town Ward Number 3 Arlo Rongchingdon Forbot Nongkrang Local Community along Iye Mongol Sing timong hinpen vote kerek kamai kangi. Luru langso pathua klamlong ke thom constituency atum chingrumsi pini BJP candidate Horen Singh biaphan vote ke hangpi amai inipon bangsa mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapente MLA Dr. Numol Mumin HAD Minister Sum Ronghang Yem Amor Singh Tuso Pradip Diprusa Roton Teron lapenda kapre ketit kiding tum chetong dun si suri rada tum chetong dun pen bangsa mailong RDP dun. Bangsa mailong Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Rongham lam ke jaipon ke fur kemo furfera ning sivet pendora hempek ke ham rapet lunang pusining jepon lapen Horen Singh bepen nili ke hai ponlote ke cengsi article 244A ke patun ponji aphan ke claim ponji lapen tekla kaprek ke claim ponji puta jaipon pini Congress IASDC independent lapen kaprek jam asong atum suri atum bangso BJP along cepa ogdun asai dengpon. বুরঞ্জিয়ে কয় যে কাৰ্বি আংলঙত আচলতে ভাতৃ সংঘৰ্ষটো প্ৰথম তথা ফুলিৰাম তেৰাঙৰ নেতৃত্বত হৈছিলে আৰু এই সময়ছোৱাত ফুলিৰাম তেৰাং ডাঙৰীয়া যেতিয়া MLA হৈছিলে তেওঁলোকে এই আন্দোলন কৰিছিলে এই আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত কাৰ্বিয়ে বৰ পেলাইছে কাৰ্বিয়ে মানে গতিকে এই সূত্ৰপাতটো তেওঁলোকে আৰম্ভণি কৰিছে আপুনি কৈছে যে SDCৰ সময়ত যি নেতা ফুলিৰাম তেৰাং এবাৰো জেললৈ যোৱা নাই তেখেতে এবাৰো জেললৈ যোৱা নাই আৰু এইবাৰ পুলিচৰ পৰা কোনো এক্সাত মানে ৰাখিও পোৱা নাই কোনে কোৱা নাই ফুলিৰাম তেৰাং তেখেতে মানে ডাঙৰ নেতা মানে কি বুলি দিল্লীৰ মানে ঘৰত থিয় হৈ বা ধাৰণা মই দেখা নাই Fuluni constituency angkang National Highway 36 atowar Tekoinot Paningao aratatum komantusi kimisen atowar ke celenglong pomapusi ada aratatum kaning ripado bangso towar ke damtang kisung pikpu teglong se Karbi Anglong Autonomous Council pen laso towar ke selam Japanpura Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang lapente MSC Dorsing Ronghang atum pensi ke damtang 2018 an ningkan jitie cekloni pai kre parni si long enang somlo along eke somsita long e somchot lo Stami pini arnian tak keselam Japan asim teglong lelang. Lasinon barla poro hut bangso towar ke celeng Japan gari motor ke apialam lo. School lo somala pente penangan aratatum akisung pencetong nang popusi hadagaratum ninjering ti. News Desk Report, News 24 Karbi Anglong. अरे नया बाथरूम अक्षय हेलो ये नया बाथरूम किसके लिए आप सबके लिए तो लाइए लीजिए हार्पिक बाथरूम क्लीनर पर मैं तो महंगे डिटर्जेंट से साफ करती हूँ दिखाइए इसे कहते हैं आंखों में डिटर्जेंट झोंकना ये देखिए काई पीलेपन के जमे हुए दाग आपको चाहिए हार्पिक बाथरूम 10x पावर क्लीनर जो दे डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई अब चमचमाता नया बाथरूम मुबारक हो अरे सेक के दिखाना बस घर से निकलो खेलो खेलो यारा रंग इंद्रधनुष के जैसे रह लो सारे संग अब तो मार लो ना सब खत्म बाहर आजा सब खत्म हो गया मैं तुझ में तू मुझ में अपनी दोनों की है एक ही दास्तां अपनों के संग रंग लाए
नमाज पढ़कर आता हूँ, बाद में रंग पड़ेगा। अपनेपन के रंग से औरों को रंगने में दाग लग जाए तो दाग अच्छे हैं। सर्फ एक्सेल। चेहरे पे स्माइल रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना, दैट इज अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ आपकी स्माइल को रखे अंदर से स्ट्रॉन्ग। जब जीवा हुई थी, आई कुड नॉट बी देयर। उसके पहले हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी अच्छी नहीं गई थी और वर्ल्ड कप भी आने वाला था। तब मैंने महसूस किया अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना किसे कहते हैं। मुझे याद है he wanted to be with me that time but he couldn't. आई फेल्ट उस समय ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि मैं टीम के साथ रहूं। बस स्माइल किया और रेडी हो गए। That's my he always smiling. चेहरे पे स्माइल रख के रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना मेरे लिए दैट इज अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ आपकी स्माइल को रखे अंदर से स्ट्रॉन्ग। Abhina, watch carefully, huh? And do what I'm doing. Hi. Hi, re mera pallu. Come on, Dilshan. Come on. Do exactly the same, huh? Take care of your shoulder. Put your leg like this first and go. Hi. Hi. Hi, mera pallu. Hi. Hi, tera pallu. 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 Hi. Dilshan, वहाँ पे भी यही करना है. Official sponsor of the Pallu Scoop. Pinani kang sam por fight player por pen District Fresh Club of Karbi Anglong thi pen DPCKA asai hemlong Karbi United Council hin pen pherang kamai inipon bangso pherang kamai along KUC amai phu hukum sing taron kaning jeke aron repen HCC Limited a company tumpen bom pen arlong kapang hangji asai ke dengke aron kali laka high court pen ta order palit edlo sita bom pen arlong ka panghang la pen ta high court pen aron karkan ke mantuneta chidom don thakthi puta mai pho hin pen vaida kalam ning jepon bangso is digal kapal lo angkang dolamara ahwar along labangso kyong dung stone quarry etum illegal mining labangso inton konvek nanji lapian DFO tame labangso Exxon and konvek nanji lapian Karbi Anglong along authority CM lapian Mines and Mineral Minister Mr. Sumrohang labangso puthak nangli prapjin pen West Dolamara ahawar along HCC Limited Hindustan Construction Corporation Limited atu arlong kan ru alang letum thedung drilling pen nonbuan same alang letum pur pon bom lang bom pen panghang pon bom lang yong dung arlong alang tum arni bang atrak pon bom lang labang so pot nilitum sodak pen pinrem lo atheke yong dung arlong ilitum Karbi Anglong pen aron re pen kepon atheke alang litum akan high court pen order nang le lo labang so new extraction kapang hang thu ye phan kipur thu ye phan kapang bok thu ye phan high court pen order nang le lo bon tame alang litum labang so high court aron karkan high court aron ka deny la ke dilitum Karbi United Council la hin pen ke donung thek la sinon mat labang so aron re pen kipur pon HCC Limited atum phan nang tum aron atem pen kang sai kon dir phan sin tum pachini lo la pen halabang so hawar along duneram rong phar alang lis tame non puan tame labang so sai kamalong hedung akacerap do akaceyok dum do Ningachi theklong ang thekpen lakha nerkep hamren constituency arlo ratchari asong BJP pen akaprek voter aphai kadure dotang lopu local MEC mate Karbi Anglong Uttarmas Council EM irrigation in charge Mangal Singh Timung pen pini longni mondal committee along vote kerek amai ini Damtang Karbi Anglong Autonomous Council kilika hut Congress pen kithurun Mohen Kathal pen de ASDC asong pen karjabdun Chandra Singh Ronghang alang litum anta apurun Lok Sabha ahut BJP angha balong bangsi candidate Horen Singh biaphan mesen pen kicerap cito dunjia phan bang adlopu yem timu asang hopen ning jepon hamran pen berta pangdapon rongbong terang news 24 Karbi Anglong Indeng thongka brapli Karbi Unemployed Youth Association asong mahangke thekani pini luru langso rangsina udutiram hill along alir alon pen katalondun jai me katame ada professor kep apor pen kwa mai phu marnap timung ari deng pesi songalama ingthur la sofi chunbang roswerson ronghang jalin se chikima milur kai ladada phin mai nipot bangso mai long kwa mai phu marnap timung pen mai chephem phusi mai ke phalam thi chunbang roswer ronghang pangdak pot
bangso mai long alhi sak paman pen ka chetong dun Karbi lamet amai pen suren kramsa chetong dun an parta penang an ham phang song tom chetong dun si mai long ardi pidun mai long lo charli ahin ardi ki pidun pen methang akhai longri long par ka cherai kom pen chenglo ke klem ke dam ke misen japan bidisore chepa chini pom matem bidisore chipi chepa jerpon non langsung program judet pen bitum arbi dojot pen isi meeting do pen nilitun Karbi ariso yang boreng war sai ka litum han litum government asaguri bate department pen litum han nakira ponji bate litum kachesong pen lehui awar sai rong an kapalit hekje han litum chesong pon chengko lasi yasemet litum mane bonte ke subcommittee, block committee, kapre block committee, lapen kapre daka songlong kacirap tun anatum hanstame piniar ni coro parlo lapen kewangiar ni kacir songlong ansame katuwe tum hanstame narja pun kimje hanse nelihin pen tuning ribon lo lasi on kewangiar ni litum kacir songlong ing tangrak akacir song teng pomji pusi nang litum kado pres media hanstame itu pacini pon kardo di pun beta mangda pon kos deka news 24 Karbi Anglong.